Assalamualaikum Don. Mantes Isa bisa ente datang ke dia. Gantian ngaji sekalian maturan mayit tetangga. Soalnya keluarganya can datang. Oke atuh lamun bisa mah ditunggu. Waalaikumsalam. Ya amat dah di dia. Hanya cuma duaan doang di jeng mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rabbul alamin. Allahu la. Astagfirullahaladzim. Ilahi.